gato de gente que asobo agare ndo watu ko be excited and you know e garo ko nyoro mo do jete skuru na wana na yuwa na te garo de se asomo wakiri dansa ni o maria o na wakara kare bridia ba ko de no se ni ase ega mo wakiri de ria ya sa mangana punge na wana inchi I think abantu tigaba be serious ko gara igo bono tumotena finance bile to ko nyetia na ibindu ria abantu batagete biria biare gumiso omwana injo mokesa ari bia tuti wororo tumata na bono ndo go di finance bile egara kikebe bono ke tutaite tuikara tuwe kurgere maganda ta ko baranjire jiwe kire gusiabo e bare mo for example ne rie president ya tega tagaza ga ne no transport committee ne re go eta so mwesimi wanyamokanye be kire uruani digo ne be kiroro o mako motena bono ke no egera jiwesa jiba soto ke ba yero su egero jo gatu edu ne sebeni go jo te bia mantuna na ke no hinga chukura onte ke te korora mantu ba ke te no ba kora magen ro toro go sempa imba ne chukura egera ba jo na jina ke te no ya hinga chukura to ko ego guro mugambi abana bari ngai ba wa ga chukura wana ko ro ni ba ko gra mantu chukura abana bari problem go bwa ko sa ba ibo ba na ba bwa problems ba wa ga chukura na wa ma dingi member parliament ya ko kor omwane ka biro na ma tena tibese ji ako kana tena jiba suju wa ke finance bire ka tigende jigo ka jese budget na ma ta sabu ba ko rushi ba ba jigo ka school fees we pay school fees for them tibese na ito ko rushi na member of parliament ya si tie to ka school fees ko se ne budget e budget dinga ye ko rushi ba sa e ga ma e ga ne jigo wa ka na ya ba to si tie ye ko rushi se finance bill so those members of parliament ba ro da na no they don't know what they're doing because na gyora ko se ko kana jibe ya CDF na gyora so ko kana jibe sa je bara 22% na 10% ina hypocrisy ya no we kora na tuma yani e tamba manyeti ko no we kora me bota ko bo biora abana badia o abuata siasa ngai ya 2027 how many times tu arenga abantu basi bio to ta bana ke te right candidate no how many times ba ta beta na ki nduma idi ndo to ko kora William Ruto debe que te roone ro te chukura nyaga ya que ta na kure we must ndo sapota che e government ne se sauri una William no ari William sa ire te chukura ye be que to abana bardi abata eguna jibe sa jiri ba ko ka ne ru school fees ba ko ka no na help bweri ko ka no ga ba ko furu scholarship no le korua ase jibe sa jigoro ko finance bill yenda ase budget ba mai ko wa help gabata ebi wo ye ko ramba manyet amemba so parliament ya ba ko te babuna budget ne to akeno gabata eguna mbono budget bunge mbama etingi ba ko koro because oji wake finance bill yo kane odi na serikali onya ajibesa egera abana baji waka ne ruheri kunga ya baje abayibo nge baje kuruchi besa oji waka ne abana ege tutuare ko kano mugambi ngerie megati te basoko bare isti chibesa ba so sa praise megati lakini nyo megati barusirie chibesa chigari lakini ngo gababe kama amabuta karba ko ko chigora support ye ko ndo anyo chibesa ko ruoro chigoro chibara na kitu nge to chigoro chibara ko ya bana bari bakani ku kabisa bata eguna amojesa ibabwate bachibatige ngai waje ko ruchi besa baju waka na nda bana bari na baba anto tari ku nyara ngai waje ko ruchi besa baju ko waka na baju waka ne ruheri pu scholarship onyo remba ko jiwanja wa de bakire egara to kore asi to ba to chorete to era to die finance bill members of parliament the first timers ya baga ande babe ke meno ya be akte ndu manyana in to manyete we have in parliament long enough ndu manyete ese binto biko ga wrong na de ba to bori ma to nyuri ba de ba to bori na ki egente ke bone finance bill na ki ko korra ko bere sa pate de ere iga ga pate na ka kujiga ere se ira ga nda state house na ba wonya ri bombare mbaro ju biya de ten Baroju behind the tent. I think that is nonsense. You know, one of you said, "Go Omoraria, or Mushmi, or Amokore, Tam, you what into via. How many properties do I have? How much money do I have? You as a jingo Ravana, but everywhere, Gurumo, no one said, I was in Arus. Even if interview with Jinga, I read them. Ababoka about the Steve Noir, Steve was in the state house. Doing an error. Target the no. Na roju biya de den toro no ngaba to ba realistic ba ta bena ki mbama nyetingi bare ko wa mbama ide finance bill ninki anga mbama ide finance bill na ere ko finance budget to wa ndo age no ko ma de na jibe sa ji o ji budget ya si die no o tire e ko ma de na ba ari mu ba o te ko ri ku ko ba ri to GSS from your constituents ama
amangi baria 46,000 no baruete se constituency ya ba be birengo babane bro di permanent and pensionable oma ko ro ake no jibe sanji jo re bari na bana bono ku ko ra ba ko nyoke beru ya because baro da bari ku permanent be sanji wala da bari ku na ties serikali ya David tiye finance bill bari kira bana ba ino 46,000 na in the next month to do ka ba 20 oma ko mo ko ake na no necessary the police abantu in funerals. We are not here to police people in funerals. Na ile digango tena na kile osambe finance bill na ile diringoaka in my constituency we don't have a problem. Yabona sina jaba tubagwa tu ujinga na wanya mira wazo tena kinaona yuko jaga mira 2027 nguage te yes. Kwa kwenda mimi si lazima nikuje Nyamira. Nyamira we are not going to entertain people but I plus bakuna hotelita asina ki no nguage te no na muntu munyone kuage te yes omobori kuage te ke no kiare ke osengi kuage te ke yes bari waka bakende bamanye tiki finance bill in the first place amandamano era ikia tu muntu okora lakini korama amandamano obori ngi okora amandamano ta korama amandamano te bia bande bintu bitai ekere moko ya tifine abantu bakno na tifine ro baso akwere sabantu ko bere sabarena bako ba bere sabatena amandamano ya moko genda tibese ikimuta ko kana no to de buru tibese to jiwa na jipasa amandamano ya moko kana mo te na mo genda no tibese jigo je korwa abana baba jikori ko babe permanent and base ro ri arenge junior HGSS amandamano ya to ko genda na ara go je kogera abantu tibese tuwame tu constituency tija seri abantu umaene tago wede se mkuta no abantu ma na kina na yo so wa kra cinco bia de yuararita o kwaru de parliament utori ko babe na ki epiri ko kuna finance bill tere o sapra jibe sa utia se budget wide kibaro oderi budget den ate se members of parliament ya ubargo ba kuna konju kana na ba gete no ba o de biganda ba gari simple ba rengo ba gete budget ngo ta pingere budget ye kegera baka na bata bana ki ase budget ye mo gete gaiga kena murusia mangana school fees CDF kena muruseri kena murusia sa jeji para kama au saudi go poje finance bill ine bintu ba ko rebe sana dia baka ni wata una ki na ide you know unfortunately both people were first time members of parliament ba jete ba to nyoro ya ba je ba to boli ingi parliament ya ko ra parliament is not a place ya so ko no so o te via ba to na bono na ikirega je na je nga ka no o ma o te via prata je na era so te via ba to na mai prata ya ke te to ra ba ndabu I'm here to stay ya sa tu anja to ke ba 2027 ya to ro ko sa ba to ra ke te no ba je ba te na bono tuntu wa ke te no to ira ni chikura ebe na platform ya jo ko kambe na sa na ke te no ri ngira ni chikura to ro ko semba ira ni chikura abantu ba kuria magendo wa kora